U 37. ruskim slove tižnjovnik piše o pririhtovanjach za nacionalne švetorusnacoh u Subotici. Rubrika Ekonomija spatra robotu poljočuvarskih službi u opštini Kula, a piše i jaki urožaj kukurici u Đurđovskim Hotare. Kultura i prosvita informuju jake resturski školjare prilapeli školski uniformi, jaka kulturna programa planovana u Horodskim muzeju u Verbaše i jakiše reformi u školstve už zaprovadzuju u verbašskih školoh. Mozaik zaznačila atmosferu na peršim rok koncertu za mladih u Šidze, na bokoh rubriki Ljudze, rok i život, nove predluženje feljtonu Jagnje skapal rock and roll, a predstaveni i Leona Likov z Novosadu i Ana Proučić o Šidu. Duhovni život piše jak preslaveni Kirbaj u Mikloševcoh i ona šivike restorskomu Karitasu svješćenikoh z Rumuniji. Na sportu zvidzo zmahanje u lapanju ribohura mikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov, a zaznačeni i perši nastup na revijalnim zmahanju najmlačih členoh stolnoteniskoho klubu Rusinski restura, u tim čišlje dodatog ruske slovo u Švece.